Happy Sunday everyone. So today's kim adto ta og dagat no kay gusto ta magpahangin og magkaon dito og mga sinugba og mga uban pang mga pagkaon nga lami kaayo. Tungod kay gabi kainit karong adlaw ni adto kitag dagat no kay para magpabugnaw nya maligo gyud ta ni taud-taud. Tapos adisir sa ta maligo ana no magkaon sa taning sinugba nga baboy og kaning lami kayo nga sinugba nga bangus. Pero bitaw nganong lami man gid ni ikaon no basta nakadaplin sa dagat like daghan kay kag makaon bitaw sa isa ka adlaw. Gabi na gyud. Himos kay akong manghodo. So anyway, nagpagkaon sa amin diri sa akong mga pag umangkod ako mga igsuon no nangaon sa midihan tapos mo din to mag-adto din tagbay-bay magpahangin nya maligo dayon nya naabta naman mig hapon so siyempre maghinuktok sa tano parehaning gibuhat sa akong pag-umangkod. So mo to nag-play sila nagpuni-muni sa daplin sa dagat kay mo maginato ang tuyo diri kay it's Sunday so you have to have a bonding with your family. So mao ni ako ang pag-umangkod nga sinuwan no himos kaayo. Hapit na ni siya mag 1 year old. Actually, lindot gid kayo diri kay ma-plaster gyud mo kung mag-cottage mo diri. So, anli na mo diri sa Rosedale Beach Resort diri ra gyud na sa Masaw, Butuan City. And mo din to nagmuni-muni dayon ta. Thank you for watching guys. See you soonest.